Docteur W.F. Kumuyi. Kafu nema o. What kind of hallelujah is that? I said, Bebe kafu na ma o. You got it. Eʋegbe, nukunu ale fiensia. Mau pe nu senga le teƒe ale fiensia. Eye miaƒe nɔnɔme atrɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Nukunu be tsi adza. Adza kɔ ɖe miame yiwo katã le ɖo to mi le fiensia le radioa dzi. Eye gblɔ be nukunu be tsi adza kɔ ɖe agbenye dzi. Mau le do kpe dzi na wo nenema pepepe le Yesu ƒe ŋkɔme fofo. Mieta kpe na wo ɖe fiensia ta mieyra wo ŋkɔ. Mau mienye be ele mia dome be yeakpɔ nublanui na mi eye yeaxɔ na mi. Medo gbe ɖa be le fiensia wo yayra ne kɔ ɖe ame sia ame dzi le agbɔsɔsɔ gã aɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa be fiensia anye zã ɖe yi ke na kasia amewo ƒe agbe eye nenye be wose wo nya, wose Kristo ƒe nya, wose Kristo yi ke nye miaƒe vɔsa ƒe ame si ke tsɔ ƒe agbe na ɖe mia ta la. Medo gbe ɖa bena to xɔse me la na miakasi wo le fiensia. Aƒetɔ medo gbe ɖa be ame sia ame ƒe agbea ne nyɔ ɖe dzi tso zã ya me eye zã wo ŋusẽ eye na ɖɔli yayrawo kɔ ɖe ame sia ame dzi ale be ame sia ame naxɔ etɔ sinu le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ mi gado gbe ɖa ke be kaka miagblɔ amen na miaƒe nu yiwo katã miebia Mawu wɔe na mi le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu ne yra mi. Mɔkpɔkpɔ gã ɖe ne nɔ mia si le fiensia elabena ezã ya la Mawu ana vovo mi. Mialé ŋku ɖe Yohanes ƒe agbalẽta gbãtɔ kpekpe 29 Yohanes ƒe agbalẽta gbãtɔ kpekpe 29 ebe esi ke nu ke la Yohanes kpɔ Yesu gbɔna egbɔ eye wògblɔ bena kpɔ ɖa ebe kpɔ ɖa Mawu ƒe alẽvi si le xexea me ƒe nu vɔ̃ la tsɔm yina la enye esi eye ebe teƒe ya miame yiwo katã le se ŋkɔnye le radio dzi le duta le du sia du me le teƒe sia teƒe ke mie le gaƒoƒo ya me eye miewɔ ɖeka kpakple mi le gaƒoƒo ya me la nye bena Kristo yenye Mawu ƒe alẽvi si ke tsoa xexea me katã ƒe nu vɔ̃wo yina eye ne ve gbɔ le fiensia eye ne wɔ ɖeka kpakple Kristo ya eye ne xɔse la aɖe nu vɔ̃wo dzo. Gblɔna be amen. Eye mexɔse be nu vɔ̃ ƒe emetsonu yiwo katã nye dɔléle nu vɔ̃wo yiwo katã te wo ɖe anyia mexɔse be miaƒetɔ la aɖewo katã ɖa le fiensia le Yesu ƒe ŋkɔme. Xɔ eya ma dzi se ko awɔe na o ebe kpɔɖa 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 Mawu ƒe alẽvi Mawu ƒe alẽvi menye amegbetɔ ƒe alẽvi o lo ya amegbetɔ ɖe tia o ale me amegbetɔ ɖe gbɔgblɔm be o mate ma wɔe ya na mi o ɖe mate ma wɔe ke me o teƒe ya ɖe Mawu ƒe alẽvie nye si eye nye Mawu ƒe tenuvi la Mawu tsɔ na be ame sia me le keke bliboa katã me si axɔ yama dzi ase la matsrɔ̃ o ke bom la akpɔ nu ka agbe mavɔ ne mekpɔe kple xɔse ne efɔ ŋku ɖe dzi to xɔse me la Mawu ƒe alẽvi ya yi ke ɖea keke ame ƒe nu vɔ̃ katã ɖa kple nu vɔ̃ ƒe metsonuwo katã ɖa wona mi nya Yohanes gbãtɔ ta 3 kpekpe ame 5 ebe eye mienye bena eva ɖe nu ɖeka ta Yesu va ɖe susu ɖeka ko ta ebe mienye bena eya ma ɖe ɖokui fia bena nu kata wòva ɖo nu kata Yesu va keke ame ɖo
eye nu kae o va be ya wo ye ne dzidzi be ne wo ne ye ha ebe mienye be Kristo ya de la ya ma Alẽvi ya la ebe eva be ya tso miaƒe nu vɔ̃ ayi wo nu vɔ̃ ayi mia dometɔ de sia de amegbetɔ de sia de ke le anyigba dzia ma gblɔ be wo fiesi ya taɖodzinu ya ava me le wo agbe me ana avo atukao adegao eye nu vɔ̃ yiwo katã bla wo da ɖi la aso ye be kawo da le luʋɔwo me le gbɔgbɔwo me le ŋutilãwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe eye nu vɔ̃ aɖeke mele ya ma ŋutɔ me o Yesu mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o gake nu katã wòkpe fu ɖo o ekpe fu ɖe tawò eku ɖe tawò eku ale bena ya nate ma kpɔ agbe eku elabena ya va de ɖokui tsɔ fia eva keke sia me bena ya aɖe miaƒe nu vɔ̃wo ɖa ya tsɔ miaƒe nu vɔ̃ ayi elabena nu vɔ̃ aɖeke mele ya ma me o ele be ma tsɔ nyatsi aɖe afiɔ le teƒe ya yenye ame si ke xɔ mia teƒe exɔ mia teƒe nenye be agba ɖe li wole be woe nɔ ɖa dro vɔ agba edzo kpe wo agba edzo le ziwo ɖe anyi eye mate ma dro agba ma wa nu si ke mate ma wɔ ame bubu va wɔ ɖe teƒe ame bubu va wɔ ɖe teƒe wɔa ma gblɔ na wo fiesi ya be mawunya ye nye mawu ƒe alẽvi si ke tsɔ ɖokui na ɖe mia ta hena míaƒe vovokpɔkpɔ eye nye Kristo eva be yadro agba yi ke mate ma dro eva be eto keke yi ke mate ma tsɔ o eva be yakpe fu ma ɖe ta o eva be yakpe fu elabe yenye mawu ƒe alẽvi eye nye míaƒe ɖela ame si va xɔ mia teƒe va tsɔ ɖokui tsɔ sa vɔ ɖe mia teƒe eye nye Kristo alẽvi si ke tsɔ ɖokui na ɖe mia teƒe be miakpɔ vovo tso Mawu gbɔ sayamea nɔvinye yi ke le to dzi ele kpɔ vovo gblɔ nam be amen neva me nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔmetɔ ye matsɔ fia mi nugbãtɔ kpɔɖa Mawu ƒe alẽvi le nye si kpɔɖa Mawu ƒe alẽvi le nye si eva la eva eɖi tso dziƒo va menye anyigbadzi ƒe alẽvi yawoe o menye alẽvi ɖe kpekpe yi ke woate ma tsɔ sa vɔ ye o abe ale ke wotsɔe sa vɔ le Egipte hafi Egiptetɔ mawuviwo Israelviawo kpɔ vovo dogo tso Egiptea ema anyigbadzitɔ ye ma nyawoe alẽvi mawoa anyigbadziwo dziwo le eye anyigbadzie wonɔ gake alẽvi yaya yi ke be nya gblɔm míele ya Mawu gbɔ wòɖi tso va Mawu gbɔ wòtso va eya ye ŋuti Mawu ɖi ɖase le bena kpɔɖa eya nye ame si ke gbɔ nyemelɔ̃a nu le na o nuvelia yenye be na axɔ yeƒe lɔlɔ̃ la dzi se be wòanyɔ dɔme na o anyɔ dɔme na o Yesu nyɔa dɔme na ame sia me etua ka ame sia me exɔna na ame sia me nu katã elabe eva na ame sia me ta eva be yayɔ dɔ mi eva be yaɖe mi eva be yakpe ɖe keke blibua katã ŋuti ta naxɔe dzi eya ma dzi se be wòanyɔ dɔme na o nutɔ̃lia yenye bena ale si ke míadze amenu veve ƒe agbe yeye nɔnɔ gɔme mebe ɖe fiesi ya edzadze agbe yeye nɔnɔ gɔme bubu ƒe agbenɔnɔ yi ke me Mawu ƒe amenu veve le ele gbesɔsɔ na o fiesi ya axɔ amenu veve ma eye adze gɔme adze agbe nyui nɔnɔ adze agbe yi ke adze Mawu nu agbe yi ke me anku aɖe toto le nutɔ yawoa adze gɔme nugbãtɔ eye nye be míakpɔ
Mau Alẽvi lada. Nagatro Bova. Johannes. Tagbanto amen. Teƒe bla tonvo Adelia. Johannes tagbanto. Teƒe bla tonvo Adelia. Ebe sike. Okpo. Yesula. Eglobe koda. Eyenye maupe Alẽvi la. Magbona obe nyatia. Ebe koda. Koda la. Maupe Alẽvi. Emaïnye Johannes pe etodasiao. Eya o don ya do da keke ya me. O jinu tuya. Enwakbe. Nu de kata ko nwakbe do. Be ya ade. Nyati de ka afiame mikpoela. Mikpoela. Nyati ya elevevede alegbegbe. Elevevede na Johannes ike jenko na Yosupe vava. Eya ta o do endoda. Be wa jenko na Yesu. Eye wa va defia mo be one kpoeda. Eya va. Johannes va. Be ya defia o. Be de kpodala. Kpodala. Kpo mo pa Alẽvi ma. Yike acho nouveau aïe. Yike ana ofofo. Mo pa Alẽvi sike anabe de kawo na va mi kpakple mau dome. Eye ele gbegblombe. Eke ya jeye pe subo do gomela. Ebe kpoda. Ne le jijimbe. Yo le kepe ameya pe do na defina yea. Ni ogloa elebe na chowodo. Ba edemo pa Alẽvi la cho fiami. No felia edefiabe yantola mawe chiendoda echo maume eyenye amesike mau dokpeji be eya yenye amesike sinu sele nu tetele be watem ade yape nouveau katanda yene Yesu de nouveau katanda nouveau mega nona me pa gbeme o nouveau mega nona me pa gbenchi o nu sike na okwenyewe na kpoeda boy be eya na zan khosepe nku na cho e khosepe ji e na kpoyama e na globena de mobu boade keme galeo no vinye mobu boade keme gale yikeji na to wa cho nouveau kata akeo wa de nouveau ba gba o kata dale ji o wa de nouveau wo dale wo agbenonome o koda mau pa Alẽvi la nyesi pepe blaton vendrelia eye ebena keke blaton vendrelia be no so la via o se ebe nu popo eye o je Yesu yo me novi esike nu so la via wa yo no pakpele Johannes o se la o me globe miaminye Johannes be nu so la ovo miawe ya minye ekonye mi ha ola ovo o miawe ya miato enyo nenema ela be miele Johannes bo ebe ameve ya wa o to na yoyoa o ha mele kpomo be ato na yoyoa le fiensia boy bomo pa Alẽvi adala ko ya majise cho mokpokpo dadeji ela be ya sinu sele nu tetele eya die mau dasido chochipo be eya de kako atem ade nouveau oda ande nouveau pe me chonu katanda to keke yo kata nouveau ne wona ageba jiora eya de kako atem adejo eya de kako atem lechinao eya de kako atem konchio eya nusia no sike matem awola eya la wena ebe nu so la bia o woje yo me kekebla tonvo enyilia Yesu tro eye si okpowo le eyo me jemla ekpe o haja kpo ofiensia eyi na gba apeto nyenye si me lombe ma che yo me totro megaleo me se be Yesu wenye maupe Alẽvi la wenye dela ne pakbe eye gakpobe gakpoto nouveau pakbe nom eye gakpobe agbe bada o gakpoto le yeme eye nu ye do la tutuo nu gakpobe nouveau gale
zidio nous vont garder na wodani ye wonto ne nyabe ne leji nenemala maube tokeke gbona ji vage gbedeka evo eleji vovoa eleji dede kpokpoa ke novinye kho Yesu dise eya na onu sike Yohanes penu so la veya owo eye na va peto lagbo abapeto maje yo men eye fiesia aje Yesu yo men bebe aje Yesu yo men eye ogbo na obena mi va kpo e nu ka di miele o miele di dede yike cho ya magbova cho mo Alẽvi lagbo miele di Vovokpɔkpɔ miele di nu von chochoke cho mo pa Alẽvi agboa eleji nu se to tete papele nu tete be ya tema nu agbe sike tro agbe nono ike to vovo na kokotoa ike to vovo na nu von agbe yo no na cha novi nenyebe eva teƒe ya alo le radio agbo eye we ya mele na ne kento ko jimo ele nya sen ko ho awde maten khona ne ke la be me na ne ke jimo ta matema akho na ne ko ele ko ba ma ne ke di chaya sime ko be chonku ponu kaka gahamale gomeni wa prena ne ko abia nota abia yata ele na no jinvo nuka ebe nuka jimiele oleji novo chochoke oleji dede kpokpo oleji be wacho yope nuvo kata akeyo nenyebe eya jimo hanele ya awenao mele kwele ufiesia eye maya peme asigbolo le Yesu pen come bo Isaiah tabla nevo aton Isaiah pagbale tabla nevo aton pepe bla Evelia ebe mi pom ebe mi anyi gba pemle nu kata mi tro de nu nye Yehowa pe bedasie nye bede mi tro de nu nye no binye ne kpo echoto wo maula de mala fimao ne chonku poto to sisio la o ma khona o ele kpo konu wo e konyinyi o e hawo wo pe wona o ne kpo megbeto pa gbagba jeje pe nu ona kata o do meto de kento matema khona o ela ba megbeto pa gbagba jeje de kento matema khomi o wonto onyam chocho be ya bo medonu sen matema doji no bi nu sen de kento melasio atema do novonji o be ya nya togbe o be nu do anye nya togbe o be nuye nya togbe o be konuye ki la bena wo kata o nouveau ye mo ben ti kokwa hia do hia o tim eye nouveau pe me chonu mo kata de ye nya jela o cho konami jo jijime o chonu mo kata cho konami mi tro su nouveau la o amesio si nu sene kamegalo amebelio amekudwe o ki la bo kata o nouveau egomede wo kata yo kata ame yo nwani dongona o be konyinya do kododo do o do komo na mi pata ka kemia kata mi o nouveau e momenti koko hia mi tim eye denyebe ele denkule mi on do si ko sebe no mawira de ye pe lubonwa no vinye pa o ebede mi tro de nunye eye wa khonami piesi apeto akhonao ade nouveau katanjo ade fobubu o katanjo ade nouveau pe me chonu katanjo ebe mi anyigbaji no la kata anyigbaji pe mule nu o kata mi tro fikake mi le nu kake ne wo po modeka ikeji nato apetola na kombla nyina wa enyeme na kpomo Alẽvi la ike mawu tochona ebe elabena menyamawu eye de keme kpede nunye o tagba po mawu Alẽvi la da eye afima dede la cho avanao
afi ma tsɔtsɔke la tso ava na o, afi ma Vovokpɔkpɔ la tso ava na o, afi ma dzidzɔ age ɖe me o, be ye hã azɔ dziƒo ŋlɔ ye ƒe ŋkɔ da ɖe anyi, ye aye kpɔ ɖeɖe, elabena ekpɔ Mawu ƒe alẽvi la. Nuvelia azɔ, nuvelia ye nye be na xɔse be aƒetɔ yi ke yɔa dɔa me la enyoa dɔme, aƒetɔ si ke yɔa dɔ la enyona dɔme, ekpea ele be nenye be ŋku gbana wa xɔse ŋkumawo la ʋu na o, nenye be nye gbafa ne xɔ aƒetɔ yi se fiesi ya magblɔ na be nukunu adzɔ le wo agbeme. Xɔse be aƒetɔ yi ke yɔa dɔa me la enyoa dɔme, ma de gɔme na mi nyui ɖe, aƒetɔ ye lo, eya ye kpatse na nuwo katã, eya ɖu nuwo katã dzi, nu yiwo katã le ƒo dom na o, nu yiwo katã na lãme sre da ɖe anyi, nu yiwo katã na wɔmetsia katã ekplibɔ egbɔdzɔ, eye nu se ɖeke megale nu o, magate me wɔ naneke o. Aƒetɔ ye la, eya kpatse, Yesu ye kpatse. O magblɔ na be ade dɔléle wo katã dzo le fiesi ya. Gblɔ be mexɔe se, gagblɔ ke mexɔe se. Marko tamatɔn kpekpebla tɔvɔ ade Marko agbalẽ tatɔn kpekpui bla tɔvɔ adelia egblɔ bena esi ebe ke esi Yesu se nya si wo gblɔ la egblɔ bena megavɔ o, xɔse ko, nutsu ya va be yava yɔ Yesu be wòava da gbe le yeƒe vi akogo la ŋuti na ye. Esi ke Yesu kplɔ ŋutsua ɖo yina la be yava yɔ dɔvia ŋutsuvia nyɔnuvia, ese bena o enya egble lo, enua egble vɔ, o Yesu ɖevia amegbetɔ magate ma wɔ naneke ku ɖe ŋuti o lo, eye wonɔ gbɔgblɔm be evɔe naneke megale miawɔ ɖe, wɔna vɔ evɔ na mi gake nya Kristo ɖe eya menya amegbetɔ yo, Kristo mele abe alẽvi kpɔtsiawo ene o, Yesu mele abe kplɔla kpɔtsiawo ene o, enu sia amegbetɔ mate ma wɔ la Yesu la wɔe na o, haleluya. Enu si ke ne kpɔ be esese kaka yi mate ma wɔ, aƒetɔ la awɔe, elabena eya nye ame si ke nana ɖo ŋuti kpɔtsia ame, nu si ke mate ma wɔ awɔe na o, ye nu sia amewo gblɔ be ame aɖeke mate ma wɔe o. Magblɔ no be ame si ke lolo wa amewo katã ele wɔ ge aɖo kpe dzi, ayɔ dɔ o, agble abosam be dɔ na wo katã ɖa le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta aƒetɔ le gbɔgblɔm be ɖo ŋkui be dɔyɔlae, eya enyoa dɔme la, enyoa dɔme na ame sia ame. Aƒetɔ la atema na wo dɔmenyo, anyɔ dɔme na wo, dɔmenyonyo ya me ɖe akpɔ dɔyɔyɔ le me, akpɔ vovo le me, akpɔ katutu le me, axɔ nukunu le me, nu sia nu la ele yamasi. Eya ta gblɔ bena megavɔ o, elabe dɔléle sia mada gbe o ɖa o, megavɔ o, be ɖe nɔnɔme ya ele wo mi ge o, gbeɖe mami o, magblẽ dome na o, ese bena edɔ ya wɔ ame ya ɖeke, edɔ ya ke wɔ ame ya ɖeke, nu ka ɖeke ya wo ɖo hã, magblɔ no bena Yesu wɔ wo katã na wo vɔ, kpɔe ɖa ko, eye megavɔ o, be dɔléle ya akpɔtɔ anɔ edzi ɖa o, aƒetɔ la be ŋusẽ aɖiɖi ɖe agbewo me le fiesi ya, eye ana avo
O me made ha. Me ba na vo. A vocho dolele sime. A vocho vevese sime. A vocho gbogbo fobe funya dodo na mesime. Ba me gavo ke kweseko kose ya awodo la gbe o me le fiensi ale Yesu pen comme. Do pa gbale tawo bekibla tovoni do o tawolia bekibla tonvo enyilia Yesu Nazareth tola ale si maucho gbogbo ikple nu se siamine esi mau do via Yesu evia akogodo da keke siamea esiamine nye bede enu siketa ye tendo da do awe echonu sene be nu sike ya mau jipo fofuaji be neva wonai e black pane echonu so kata gbogbo be nu se cho siamine enu se male dom le Yesu pa gbeme e atafika ke oyina la ba fa o zona ne ya fiade la kuno o pona nu fi siafi oyila no kuno jona edena mau pe ganyenye mau be chikokoi mau pe nu se cho fiana la mena fofola yike doenda yike tiela ayanto siamine otroya fiesia nous sommes le Teƒe ya ela hadamenao Yesu gbogbombe ebe afisika mefe pleton wole leben kwajila yele wochichina apetola le wochichi ele miagbo le fiesia tika wa memade ha kwasi jima kwele ranju agbodala fika Yesu ale na ele gbo toyola de fika wole katula fika wole now. Awonu kunu la gbo le fiesia jipo mawia nuo jipo klanyi gbakata pe wola amesike me do akponu amesike sinu son katale ma uni Teƒe wola ya esiami na Yesu na zate tola ple nu se pa ple gbogbo kokoi nu se ya a eva be ya wodo la gbe ome nu se ya atukao ananafo eye fofola le jipo yenu Teƒe wola esiamina Yesua be gbogbo kokoi ele chacham kele nyuiwom awo mewa nu vola nu vom bokata ya bosam lokora gbomea ne va Yesu gboa ade nu voma ojo ade nu badabada ojo elabena eva menye be ya ovomi olo eva be ya ba de nu badabada ojo nu gbegblon kata jo ple gbogbo vom be dono kata la gbomea ya de o kata jo akpene mau be fiensia awo nyuina olo eva kele chacham kele nyuiwom eye wo dagbe le amesiwo kata ji abonsam do la ji me dama de kento le mo me kale ke nono me wale o me ka fika ke ne chovao eyo adamo kata elabena emanye domenyo Yesu nyo nana me siama la nyigbaji me tiana memo nu tuaya nyo noya de kadjebia de ka tubejebia ayo domya kata elabe metro alesi wo le chala egal ne magbe chode mavo ele dagbe la monsieur kataja bosam dula di ma u fofola me zina madekere to tanenye be elio le zion de toi satana Yesuba eva be ya gble abonsam be do na okatada le lamenao le susumenao le chimenao la gbome Christo a onu nyina made eye agbla bosam be do na okatantome la bele globe yeva
elle avait mauli bakpli. God was with him. And God walks with him. Mauli bakpli. God operates with him. Mawu adɔ bakpli. Does marvelous Mawu to na Yesu adi wona. Nukunu gangao. Numanya glo. Ale sike mawu siami na Yesu. Na zarete tola bakpli nu se. Bakpli Vovokpɔkpɔ. Ame sike le tsatsam. Kele nyuwom. Ne acha le fiesia o nyina o. Mebe de awo nu nyua de na haju agbola. Awo nu nyua de na o. Ayodo. Atukao. Anavo. Ange kokuchiola gbeume. Eye. Gbogbo von yo kata. Le duchiwa. Anyao da le nchio le Yesu penkome. Mau no bakpli. Mau gakoto gale bakpli Eʋegbe. Nous comptons. Bon. Mau pe Alẽvi lada. Nous Evelia. Ko. Be. Kweji seba petola. Enye dome nyoto. E wa nyina mokata. Eye nenye be te doya gome la gome. E kaye doyo la ba gome o. Kai nukunu ya agede wo agbemema ha fiflaye ye nu tonle eke ma tofiamia le maunyamea ye nyebe mia aje agbenyu nono to amenu veveme agbenyu nono to amenu vevela me cha ebe mi pomo Alẽvi lada eye ne khoya majise azo nano agbe sikenti bubule maganye nu kpen bagbe o maganye gbegble bagbe o vone jesi ekpebede agbagba yo kata ye jena nu sen pakple ye benu tete yo kata ye wona de kento matem ade vlodo na me pakple nu kpen bagbe ajoa no vinye ne tro da petolantia ajenu ye wowo gome la gbome amenu vevenye mo penu nana ike ma chona ya de moto de siade eye efe make toe ma fabia fiwa now ma gbagba na ja fiwa now nenyebe ebe ya ja gbagba afi awo nane akpodede egomenye menya gbagba jeje yo chokona amenu vevea o kake neva be apeto na nekento mela sinye memeva olu asifuflu asigbolu meva gbo ekema yebe vula alechina o fa eye ma abe ye kefe ya ye weya deke ye jagbagba deke ye weya deke au no sike na awu wa ye kwenye be va abe efe deke mele daba ke afine wa wonu ya wo katsa na wo au no sike Yesu de tawa le kalva de batito gantia we akwe na segome be ye pam menu fefe ye wo yo kata eye ewe fa de miata Yesu kefe na mesia meta la tito ganuchi ekefe plebe ku etchebe ku kefe de miata e wo vosa gan to de miata eglobe na wo wenu vo Kristo ekefe de miata la eye de pokpo anyeto de dosi Kristo wona ota eye mi aje bobo be agbenono Efese topa gbale Evelia pepe amaton ebe esimeke mie kule nyabe nouveau me la ekpea mie fode nouveau me mie nyuno miado kiode nouveau me nouveau no chimanami nyaba gbe me nyaba den nu ona o me nyape didi o me
ekema ebe odimi eye mieno etsilem le nuvon be etoame eye mieno nuvon pe agbevlo nom bada eye mieku kenkem nenye be ne ku vola ne menya ola avec ti viviti me tso mavo ide mavo ma nye tso mavo eye mayimela nie sebe ma upe Alẽvi la yike de akeke me kata pe nuvonda eye miame yoku le nyabedi dadome la dira bena egbagbemi kple Kristo ame nuveve otso de mi ma upe nunanae yotso de mi to Kristo be ku yo ku de mi atara tianchi la yotso de mi eye me xɔ apeto la dzi se be ya de nye nuvon ba gbawo kata dzo ikpe enyilia egblɔ bena elabena ame nuveve yo tsɔ de mi to xɔse me menye mia ŋutɔ nya ba gbagba dzedzewoe o menye mia ŋutɔwo miaƒe dzɔdzɔnyenye ye o menye mia ŋutɔwo miaƒe mewɔe ya ɖeke nu ya ta ye kpɔ nu yiwo ŋlɔ ɖe ŋuti nye ɖa eɖe fia be medzana agbagba ŋutɔ medzana awo novinye agbagba dzedzewo ɖeke ŋutɔ mate me axlẽ ɖeɖekpɔkpɔ ya ana wo gbe ɖe o ebe ame nuveve wotsɔ ɖe mi to xɔse me nu si ke nɔ kɔnyi be xɔ Yesu dzi se ne woaɖe o va gbɔ la va aƒetɔ nu yawoe me wɔna tsã ya nu yawoe nu me do adzi ɖo tsã vɔ azɔ mekpɔ enu si ke wo Mawu ƒe Alẽvi la wɔ ɖe tanye eye meva aƒetɔ ɖe dɔ si ne wɔ ɖe tanye ta be ne xɔ kuku ɖe teƒe nye ta aƒetɔ meva la eye agblɔ be ame nuvevewo tsɔ ɖe o ebena esia menye miaƒe dɔwɔwo metso mia ŋutɔ miame o ebe sia la metso mia megbetɔ ƒe agbagba dzedze wɔ me o metso wɔ megbetɔ ƒe nuƒoƒoƒo alo nuwɔna be o nyame nyɔ wɔame ya tɔnyia kane me wɔame ya mewɔ nu ya ɖeke tsɔ wɔame ya ɖeke enu mawo dometɔ ɖeke ŋutɔ mele me nenema o lo ebe ɖe Mawu ƒe nunana ye Mawu ƒe nunana ye ɖeɖekpɔkpɔ ya axɔe le zaya me Mawu ƒe nunana le dɔyɔyɔ ya me axɔe Mawu ƒe nunana le katutu ya me asɔ asi o le zaya me eye aƒetɔ la awɔ nu nyui aɖe na o awɔ ɖeɖekpɔkpɔ be dɔ le agbewo me eye katutu ya gaɖeɖe ya axɔe le zaya me le Yesu ƒe ŋkɔme meka ye atem akpɔ aƒetɔ be ɖeɖekpɔkpɔ ya o esi ke miese gɔme azɔ be ye ta Yesu ava ɖo eva xe fe ɖe ta exe fe ɖe ta na be ame sia ame ke le anyigba ya dzi la le dzidzimewo katã me la woakpɔ gome le me Tito ƒe agbalẽ tave kpekpe ɖekelia Tito ƒe agbalẽ tave ebe elabe Mawu ƒe ame nuveve tsɔ xɔxɔ vɛ egbea Mawu ƒe ame nuveve Mawu ƒe nunana nu si Yesu ava wɔ ɖe mia ta le atitsoga ŋuti la ebe nunana ya Kristo ƒe vɔsa ya ƒe metsonua Mawu ƒe ame nuveve la ɖe ɖokui tsɔ fia hetsɔ xɔxɔ vɛ na amewo katã etsɔ xɔxɔ vɛ na amewo katã xɔxɔ va na amewo katã etsɔ xɔxɔ le va na wo hã ye ne be mekpɔe medo dzesi doe Yesu ku ɖe tanye mekpɔe medo dzesi doe kple xɔse ne exɔse la zaya akpɔ ɖeɖe elabena ɖeɖekpɔkpɔ ya ame nuveve ya yotsɔ va na amewo katã la ebe eyae hea mi
Eya ye réami bena mi agbe maou mavon. Yesu va be ya de ou la. Ya de ou. Tu nous vont pas benono me. Ya de ou tu maou mavon pas benono. Ya de ou le. Nous yo kata no na le bebe me. No na le achamela. Yesu va be ya de ou le. Nous maou kata me. Ebede. Bena. Mi agbe maou mavon. Pakpele keka me penu jojuro. Eye ne nye bena made gava popo 3. Ne bebe me kae. La bo nye de kokwae. Enye mau mavon ero. Enye nouveau ba cha to e me gava enye gavalo. To ne bena ao. Me do voa koko. Me tu po 3 voe. Enu mau me gbenu le gbon. Eye mau mavon. Nu majo de kento. Manga do fiara gbe ojo le Yesu pen komen. Ma pa menu veve ke chokoko chove na mia. De lo ki to fia mokata. Bena mi agbe mau mavon kwa pe keka me panu jojuro. Mi anu anyi le do kweje dodo me. Le mau sosro da me. Le fifi keke sia me. Towe saya me. Blebe tonye. Towe saya me. Apetola. Anao. Amenuveve agbososo. Le Salomo pa gbale. Tabla nivone. Piku de ke. Salomo. Tabla nivone. Piku de kelia. La bena apeto. Yehowa. Enye akpokonu plere. Ebede. La bena. Ŋkeke. La bena kple akpokonu enye Yehowa mau. Yehowa nana menu veve kple bobo. Mau ike. Nana mi bekeklea. Le kakalili kpo medakea. Ebe nenema pepepe. Ye pa menu veve. La vanana megbeto kata. Abaleke klena eye misiana nu. Eye alili kpo chon tajinami chomiaji. Be amesiamea. Eno na deke balili kpo abe toklotela. Nenema ye mope doyoyo. Elekbe soso. Na mesiame. Ebe na apetola nana amenuveve. Ble bobu. Maupa menuveve. Avakbo le fiensia. Maupe ntikokwe. Akle la gbome le fiensia le Yesu pen komen. Nunyande kento ma ayito. Le na ame yokatan sona. Le mau vonvon. No vinye. Va petola gboko. Cho agbe oneko. Son le jojo nyenyeme. La zon liame. Eye. Nunya de kento. Ma teda le gbo. Tede kpokpo anyeto. Mebe toyoyo. Mau. Mateo. Ma teda le gbo. Katutu. Bedodora be donchio. Nu mo de me to de kento ma teda le gbo. Mau anyo domenao. Adeu. Anyoto. Atukao. Eye mau pe domenyo ya. Akwe. Ple nukunu gang. Le saya le Yesu pen komen. La bena. Mia pe mau la nyere. Eye woganya akpokonu. Yehowa nana bobu ple amenuveve. Eye mete anu nyui. Amesio fondi di mele. Upe zozomenu o la o. Ne va petogbo saya mea. Adeu. Bobe adem la. Adeu le Yesu pen komen. Amesiame. Ike ayo. Apetola ben kola wade. Amesiame. Ike ayo. Apetola ben kokola wade. Amesiame.
Mikayo apetola benko be ya voa. Zaya no vini yue benko ku. Apeto me khodiose. Boda me khodiose. Eye mele je agbenono bubutoe la gome. Me makponusio katakriso de tanye. Novi ma denkpe munao awenao. Yehowa pe domenyo avagbo. Yehowa pe dede aswasio. Vovokpɔkpɔ. Tso apetola gbo aswasio. Chochoke avanya pa gboji le Yesu pen come. Kake se gome. Be eru alon wontola lon. E na kpomo pa Alẽvia. Kwese be ya ekude ta. E ye tso pa gbechona de ta. Poda. Yehowa anyo domenao. Ima tutu ine wachachiala. Ancho bubunao. Tika wa mamadi. Dele khona ne fiensia. Apoto be dede kpokpo ele kwea. Nouveau chochokea ele swasio le fiensia. Vovokpɔkpɔ. Yike apoto do daranyina miade. Donchina masela. Apoto awenao. Bebe ele wogenao. Ele be eglobe nyape maula. Tipo mauya meka vacho. Mauya eye chone pa menu veve. Konade amo katapa gbeji. Amesike me tiana memo. Yike lombe ya yira me siame. Fiensia. Mebe fiensia de. Jijiane nomeko. Jijiane nomeko. Apato eyatamevado. Eyatamele semaunyado. Eyatamele radio agboro. Apato la chuo la fima sayame. Et nous nuya de kenton yike ochova Mateo de kenton apetola ade yepeto me totro fiami le otro ya le Yesu pen comme glona ba amen ka gbona kebe amen glona amen se sende da masela amen mesiamana bobota pa mi ankoazon mo pa menu bebe ya Eʋegbe soso. Be a cho nouveau katakeo. Mon pa menu bebe ya le tepe ya le fiensi ya le gbo le radio agboda. Ma me siame ka ya petola benkoa. Wade. Ma pa menu bebe ya ele sra. Eye ageda gbeume. Eye fikake ne le fiensi ya. Amenu vevema. Ma ope de kpakpo ya. Ma obe chochoke ya. Ma obe vovokpɔkpɔ ya. Ele di de kawo kpakple mawa. Ele di be ya o de kakpaka petola fiensi ya. Fika kenele o. Kwasi de kadeji. Kwasi de kadeji. Nyebede. Wagbagba je jio matema we o. Wo konyi o matema we o. De kento matema de maupe. Matema nabe maura pomla yinao negbe don sike Yesu wode taoko ba pato nyenye si apato nyenye si no le radio agbo kwasi ji le radio agbo ba pato nyenye si mais nyenye si de nye fon bubua o katanjo no blene ba pato de nouveau pe me chonu o katanda la gbenyeme apato azon meleji tete fikanele o kwasiji la radio agbo eyina cho negba la radio agbo han ne kwese vava cho elabe kwese be Yesu kude tao eyenye mo pa Alẽvi la eyenya mesikeva be ya dolimia tepe ya pefu de tepe nye eyo chepa gbechona de tenye pe boda mele poe eyenya mesikenye de lanam amesike khotepe nye ku de tanye bene ba pato me lombe ma je yo me to tromelio
tɔtrɔ ɖeke ŋutɔ megali o. Aƒetɔ melɔ be maxɔ ame nuveve. Tɔtrɔ meli o lo. Tɔtrɔ ɖeke ŋutɔ meli o. Medo nugbe be ɖe Aƒetɔ natsɔ nye nu vɔ̃ akem ne makpɔ agbe. Tɔtrɔ megali o. Tɔtrɔ ɖeke ŋutɔ megali o. Eku ɖe tanye le atitsoga ŋuti. Mexɔ yama dzi se. Ɖikeke manɔmetɔe. Mena Aƒetɔ mexɔe se la. Mexɔe se be wòame nuveve la ava gbenye me le zã ya me. Le Yesu ƒe ŋkɔme bena nadze bubu ƒe agbenɔnɔa gɔme. Ne ya nye wò nyametsotsoa. Aƒetɔ mekpɔ wò amewo ƒe alẽvi la. Eye mexɔ yama dzi se. Eye le fiesi ya wɔ nyametsotso be Aƒetɔ me da asi le nu vɔ̃ yiwo katã me wɔna be agbenɔnɔ ŋuti. Gblẽ ne me Aƒetɔ me trɔ ɖe ŋuti o. Gblẽ be dɔ yiwo katã nɔ ɖe tanye le atisoga ŋutia. Medzi be gaƒoƒo ya mea. Gaƒoƒo ya tututu mea. Yi ke medo dzi ɖe nuwò la, Aƒetɔ, medzi be eya katã nava me nam. Aƒetɔ, medo gbe ɖa be yewo katã ne va me nam. Meado gbe ɖa ɖe ta o fofo. Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me meda kpe na o. Aƒetɔ mi da kpe ɖe wo lɔlɔ̃ ta, wo amenuveve ta. Mi gada kpe ɖe tsɔtsɔke faa. Ɖeɖekpɔkpɔ faa. Yi ke menya be miaxe fe aɖeke na o. Elabe Kristo xe fe wo katã ɖe mia ta. Yesu xe fe ɖe ame sia ame ta. Aƒetɔ medo gbe ɖa be wò nublanuikpɔkpɔ lɔlɔ̃ amenuvevea ɖe fia ame sia ame le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme. Tsɔtsɔke ne sɔ ame sia ame yi ke le trɔ dzi me fiesia dzi eye wòle dze yome. Vovo ne su wo si, xɔxɔ ne su wo si. Aƒetɔ wo ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ne sra tso dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ, ŋlɔ wobe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo. Medo gbe ɖa be wɔe na wo nenema pɛpɛpɛ. Ale be ɖeɖekpɔkpɔ ya be dzidzɔ kple dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe nu vɔ̃ dzia ne ge ɖe wo me. Ɖo kpe dzi Aƒetɔ, ɖo kpe dzi le ame sia ame ƒe dzi me. Akpe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzi. Miedo gbe ɖa le gbɔna be amen. Akpe ne Mawu ɖe afɔ si ke ne ɖe dɔ yi wowɔ elabena ebe ame sia ame si ka dze Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la woaɖe eya ne wɔya afɔ ya yi ke ne ɖe ya ɖeɖekpɔkpɔa enye tɔwo fufulae eye míaƒe toƒoɖolawo wole mia woawoe be nɔmbawoe míenana mi nenye be mi se mawunya vɔ la míetsɔ nɔmba ɖewo tsɔ nana mi ne mi yɔ ɖeke be nɔmbawo la nɔvi nyui aɖewo axɔ mi ana mi toƒoɖo elabe mi mekɔ kpa haɖe o zã ɖe ya mi gagbɔna ado gbe ɖa katoto kple fofo age ɖe agbome fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme. Gblɔ nam ɖa le aƒe me bena amen. Wozɔ nyame yiwo katã wɔ tsatsia le zã ya mea miawoe zɔ va Mawu ƒe ƒomea me. Wozɔ va Mawu ƒe ƒomea me. E nɔmba yiwo miayɔ fifia na ayɔ ɖeke be nɔmbawo eye na ayɔ zi ɖeka aya megaƒo ɖe me o ne woaxɔ wo le ka godo ana wo toƒoɖo ele radio de l'évangile dzi le gaƒoƒo ya me 93 04 38 32 8 7 allo 92 32 0 0 0 6. Bla cheke votre de ke kple amene. Bla ton vonyi
Allo bla cheke vove. Bla ton vove. De keo zigbozieve. De keo ple amaden. Ta miele pomona mi ape yo le kapupu ya mame ya kata mi ayo. Me yo kata gbe wo chachia cho nya pa gbe ona Yesu le sanya me kola. Ke mi yo chachia nyito ai ma mi yo. Chachia nyito keke kam me gbe to atema wo le pa gbe me. Atie ajo gbe de ka ye mane wo. Ye my sister ne wo, brother ne wo. Ka ole benya wazo. Ciao alo me kapu mo via na yo 93 04 38 38 92 32 00 06 Akpenami. I am one of the converts. I want to enjoy this honorable life of grace. Begajolo. I want to enjoy Doa the me salvation papa hade o. I've received. Mi potole mi agbo. Do that. Va sede si me ke mapa melaga troava. And you just get Ava your to life peda de mi after ata. the pastor's message now. Please look at your screen. There's a link there. Click on it. Fill the form and submit it. Check very well. Look at your link. Click. Mi on that potole mi link. agbo. It will drop a form. You Mi will me fill. poda si le mwanchi hade o. Your name, your telephone number, Nu your si address, kemie and submit le the form. na nam nya If you ya me yo listen cho nya ba via gbe o radio na or Kristo television, le sanya. and you give your life to Christ now. Nomba yo mi le Take fifia your phone, wa we nya cho awoto take this telephone number 93 and send 04 SMS or 38 WhatsApp message 38 indicating your name, 92 your address, 32 and your telephone number. 00 The number 06. is right. Plus 234 915 444 9263. I take it again. Plus 234 915 444 9263. For the last time. Mi do ja. Plus Ye do wezon. 234 Nem nyame yo 400 cho nya ba gbe na Kristo le sanya me. 444 Nyame chocho nyito aima. 9263. Chacha nyito aima ne o. Counselors have not come to you. E nomba yo mi yo fifia. Counselors, let's move Wa oji mi to the ato back. academia chile Move le to the eka flank, godo the right, the left 93 flank. We have a lot of 04 people 38 across the gate. 38 And we have some people around the 92 classroom 32 go there 0 and get 0 their data. 06 akpenami maune yerami Ave majiji melami ga trokbona For those adogbeda ne who are mau just sitting, pe if I were yayirao you, I'll close my na eyes chakodenya pe agbechi and be praying and be talking to God and say, Lord, tonight is my night. Don't pass me by. Tonight is my night. Tona patola mena I want to egbenyegbe get my own miracle. Tonight is megaton my tinyo night. de la megatonu nyeva yo And if they have attended to you, as somebody who has just given his or her life to Christ, please close your eyes and be praying and say, Lord, visit me. I need a double miracle. One. Tona patola mena ye yanu kunu zigbo zieve le I fiensia also want to get deliverance. I ye also jibe want to yakpo get gadede freedom. yakpo I also want katutu to get Yavo. breakthrough. ya Talk to yinko God. bena patola atonao awenao Counselors, esena gbedodora let's be fast. Please, if you gave your life to Christ after the pastor's message and no counselor has come to you, can you wave your hand? They've not attended to you. You've not given your data to them. Please wave your hand anywhere you are. Counselors, identify those who are waving their hand and ensure they are helped. Let's do that quickly. Once they are through with you, then you have your seat and be praying.
talking to God and say, Lord, Mia gbedodoraji. I need more. Eye mia no ano chiranya do kyodo. I've got one. Be apato I need more. Look at the challenge I have. adikado la gbenyeme. That as Eye me hia be na adeoda. you will not withhold Ela be anything mele kpo me. wo sikenye mo panbia. Nyenko katane dio. I made up my mind Apato to live me for va you. kpo le fiensia I be made up my mind to na surrender to akasim. you. Lord God, Yesu la kasio le sayame. fulfill your promise in my life. Anna bebe mgbedodo la donchi na la gbome. Eya tale haju agboda On this promise, no dogbeda no good thing tokbedodo da tokbedodo da from la benane kemeli sike mau meten wana. you have made up your mind. Abena Amen. ameshokata Child of the sona le choche nyenye kle tororo mela. sin. Yehowa mete a onu nyuya de kebe o. Very good. Anyo domeno le fiensia. Counselors, if you are true, please indicate. We are waiting for you. Zanea Online, bedodora check your link. ayeji. Click on the link. A form will drop. Fill the form and submit. Ebe yo me kema matona o. Madenuga And if kakosio you me listen nyaola via afia o. radio or television, Eba me sia me ke popo to ala ofu nene. Me sike biala onane. short SMS. and Apato send ale to la lam be gbe I one di mentioned kone before. asele saya. Hallelujah. Send a WhatsApp message indicating Ele la lam ko. your telephone number Wo gbene di and the location or ne address ase. where you are. We will reach out to you. Nu sikenye agba le jiwa. Blene afike tolele ale na wa. No kwese koko be Yesu ade tolele madaleji. Hallelujah. 3 p.m. Ade tolele adaleji o. Yesu de na tolele dala meji. Awe na o le fiensia ade tolele o katanjo. If counselors are through with you, close your eyes. Be talking to God, praying Yigbedodoraji God for supernatural. biama ube fiensia You will get de na efufu. Eyantone na nobody fufu. should leave. Because the man of God said he's coming to pray for you. Don't be in a hurry to go. We have vehicles to take you home. And your package of miracle is here. Nukunua Has equipped ele the man tepeya. of God. God has Ko empowered apostolaji the man of seko. God to be a blessing to you. And he has Ko assured Yesu you ji he's seko. coming back to pray for you. For Totro supernatural miracle. pata Supernatural agede freedom. wagbeme. Don't go. You are getting your miracle tonight. Also, the only Le majiji mela mopa me ava atugbera de miata. Eyata nusi kenye uchi majiji ola. tuned. De bulone. Those listening De radio, television, chok bulone. stay tuned. Le The man of piesia. God is also going to pray for you. And no matter the location where you are now, in America, in Europe, Fika keminale in le India, loame. in Ghana, Fika anywhere, kemile South Africa, le semyavenko. Australia, Le stay togo tuned. juabe The tepe man of sia God is tepe ya. coming with global power Mauja for kasio global le miracle. sayame. Hallelujah. Tonight is a special night. Esaya le toke den tolo. God has given him, Mauja kasia me siame le sayame. and God has given him, Eda bena edube ya o nyui nami. wherever you are. Nya bema wa ewa na nyui nami. Fisi oyila The man of God is ewa na coming nyui. to pray. No ko do yo la yenye Yesu. Ne dono okwela. O hayana. Will be an unforgettable Ne night dono okwela. in your life. Opon la mo sena.
Counselors, we are still waiting for you. If you are true, please signify. Yesu nane wageno le sayame ike mangolombe o. If they have attended to you, Apetola le dode wagele mia do mo fiasia. be rising now. Alabe naneke me sese ni akpao. The power of God Naneke wowo me pene ni ape mawa akpao. The man of God will deliver what God has given to him. He will Yesu release the prayer that carries da anointing and chio miracle. pole sayame. Let the tempo of your prayer be rising now. Alabe saya towe. Of expectation. This night, Pomona mau counselors are waiting for you. be awo nunyane na yere fiasia. Signify. Online audience, Miape mawa nukunu pe mawe this night is your night of naneke miracle. pe wowo me sese ni akpao. Those listening via radio, Ade and tolele television, wa ojo. get ready. This night is your night. Ade kakao In any katanjo. location where you are, northern part of Nigeria, Yesu ye wone eastern part of Nigeria, western part of Nigeria, cho mo even popo southern kata part dade of ya maji. Nigeria, then Africa, Europe, Asia, Fika kemi da do. L'Afrique juame o. anywhere you are, Le the ju power of sia God jume le will juta. soon meet you there. Ma pe nou sen bona Looking gbo unto God. le kapopo yame. Counselors, we are still waiting for you. Make sure all the covers are reached. Yo wa de I'm ba waiting si for dora the le signal, sayame. counselors. E de ba si dora le sayame. E de ba si dora be ya khona o. Right, if you are true, Ade can I o. get the signal? Me kanu kan ke me tomne le o. Center here. Me kale ke Can I doa get the signal? elo chine tia baji do. Me kale ke If you are true, kansera can I get the signal? e gblenu gedele nti o. Hallelujah. Mau awo mo ya no le sayame. Thank you, counselors. You are doing a thorough job. The Lord bless you. Mawa de la lako. Bless you. No soul Me wo gbenadi. that are decided They are for the Lord sick. to be left unattended to. Thank you for the good job you are doing. The Lord will renew your strength. Blende yamako. Mega ke dia de kele wo chima o. Ele la lam. Hallelujah. Be wo gbenadi Counselors, ne ya se. if you are true, give me a signal. I'm waiting for your signal, counselors. Apetola le counselors should clalo. be sitting now. If you are true, Le clalo troya. with the cluster they gave to you, Awo go to the next cluster. nyuade nami. We have a lot of souls. Awo nu nyuade na o. Ale sike o le chala nene mako gale gbe. Let them be helped. Nene mako agano chode mavo mavo. Ela be unami nya le maunya be ma o siamine. Those across Ma be nu sen le yamaji. by the Ye nu sema le ben koame. E ta pastor glombe na ne me se amen kpochia. Ne dogbe na glombe le Yesu pen comme mi de amen kola dolele wa Yesu dejo. Aji maga se ben ko. Nukuno to jojo. counselors, I'm waiting for your signal. Nukuno to jojo go ha fiwa to gbeda. Mau le kasia menevo. Mau le yodo amanevo. Amare le tite la baji. Weke tia baji te pe jiji. Yemenya dokalem ne le yao. Vole saya meke le radio agboa. Le Yesu pen komea. Eya chola bamaji. Magan mula bamaji ola. A chite la bamaji le saya me. Obo yo operation na o. Yesu ben nous c'est ande dolele ajo. Opération mama ma va mo. I'm pleading with you.
If they've not come to you, please stand and wave your hand and said, I am for Jesus. Yes, subanu sea. I've given my life to Jesus. Ekpeto le lo Counselors katanji. will come to you and attend to you. Counselors, please. Ekpe ha katanji. Etrona me wenchinya. They are raising their hands and help them out. Let's do that quickly. Do that quickly. Yes, super nkola nous seleme. Kachuchu leme. Doyoyo leme. Agbeleme. Honameleme. Councillors, remember, write legibly in capital letters. If you don't know how to spell, if you don't know how to spell the address, Perhaps you just joined now, or you didn't hear when we gave the announcement, and you are online listening, and you gave your life to Christ. Check your screen. There is a link there. Click on it. A form will drop. Fill the form and submit. And if you listen via radio or television, please send Yabala oji, radio oji, tele oji. 234-915 Mi no Vovokpɔkpɔ me le fiensia. 9263. We are waiting for you. Eye nenbe odogbeda vogo ha. Ne mau kasio ma wonu kunde na wa. Nomba yoji na to ato dase de dioda. Yeke gagné 93 04 38 38. Allo 92 32 00 06. Gamia Soazon, Gamia Su, cho. Yame yokata le radio agbo, Gamia Su. Mia hwasi kaka cho apetola agbo. Hallelujah. Praise the Lord. Kafu na mau. Where are you? Elle a permis de kafu na mau. Your time has come. Gamia Soazon. Miracle has happened. No kunwa avadovo. Hallelujah. Me kwese. The Lord will confirm. Apetone do peji le diomeda le Yesu pen commun. Remember, Donc oui, heals, père, he sets free, eye nana me vuna, etwaka, manifest power, eye edea mopenu se fiana me siame. Christo ekefe benakpok toyoyo katoto ahonukunu nukunu ma sayamea elehwe. raise up your hand, Kwa lo de kadeji health challenge, nenyebe apiade le veo any disease, tolele de nyi agbanao grounds, le tepe yalo. there, on the television, Yame yo kata le 5 le télé oji, le radio oji. there, online, Me yo kata le 5 le juta. every congregation you Fi are, kake mie dale o. mighty power of God Ma open nu sengama. to you now. Akasi mi le sayame. Don't need for other people, Ewe na me bubu o. for you. Awe na o ha. Eyes will Kuyo gba abu. the lame will Ba rise fa o up. acho aso asoli. That swelling will Nu vanish tete ma o kata na jima gakpe o. so-called incurable disease. Edoma yo yonko ne be doma tamata. Apetola apenu se la kasio. Eye. Disease, O la me asen le Yesu pen commun. Calvary will not fail. Calvary peut nous sema ma tokpo do la gbome o. Will not fail. Christ be força ma anyunu jojuro le wa gbome o. What he has reserved for you, No sike o jira dara nyina wa. block it away. Na ne kento matem akemone o. Lay your hand, Dasi de kara fi ke le voma raise up the other hand, na twachi de kara ji. and know in your heart Ye the end of the prayer.
na se gbedodora ƒe nuwoa aƒetɔ la aɖo kpe dzi le agbewo me. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me mieva le yɔwòm elabena vi yiwo katã do dzi ɖe nuwo la aƒetɔ mado nukpemo na wo medo gbeɖafeflae ame sia ame yi le kpɔmɔ na yebe nukono yebe dɔyɔyɔ yebe gaɖeɖe la aƒetɔ na ame sia ame woaxɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa be ɖe ŋusẽwo fia tso ta be dzodome kaka va kɔ ɖe afɔkɔe dzi ŋutilã va fi ɖe kpekpe yi ke dɔléle lãmegbegblẽ ɖe le la aƒetɔ kasiameawo yɔ dɔwo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Cancer be dɔléle menyawo le afi ma dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔmadamadɔ katã mede se na mi dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame aɖe yi ke ye eʋu kɔkɔ alo ʋu yi dzi be dɔ le dom ƒo nea ne xɔ asi kaka fuflae le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ medo gbe ɖa be kaka yiwo kple dɔléle yiwo li teƒe dzidzia zãya la nukunuwo kple dɔyɔyɔ ne suwo katã si le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe vevesese dona me le do vevesese na ame aɖe. Aƒetɔ mede se na gbɔgbɔ ma ne dogo le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mebia be ame yiwo katã ŋku gbana kasiwo ne wobe ŋkua ne ʋu. Ŋkuma yi ke gba mede se na wo be ʋu nakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eto yiwo ku etoawo katã ne se nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aɖetutuwo katã ne ƒo nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Lãme gbegblẽ gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe kpekpe yi ke le do vevesese nyaƒe lãme la aƒetɔ ɖe ŋusẽwo fia hayawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo katã le se ŋkɔ nye le kaka fi si ke mie le ɖoɖo ya wɔm lea nukunu ŋusẽwoa ne zɔ kaka wa yiwo dometɔ ɖe sia ɖe gbɔ. Ame yiwo katã le teƒe vovovowo le se mia ŋkɔ, ame yiwo le se mia ŋkɔ le internet dzi aƒetɔ yɔ dɔwo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nukunu ne kaka ɖe afi sia afi, katotu ne kaka ɖe afi sia afi, dɔyɔyɔ ne kaka ɖe afi sia afi, vovo ne sɔ ame sia ame si aƒetɔ me xɔe se, woxɔe se, mia katã mi xɔe se be wonya eɖo kpe dzi lo akpe na wo. Mienye bena etɔ na mi mie xɔe se be esu mia si vɔ miakpɔe le nyaƒe ɖaseɖiɖiwo me. Ɖo kpe dzi lo be nukunu ŋusẽwoa egakpɔtɔ le yeye. Tetakpe na aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le. Bona be amen. Mawu yra o exɔ nukunu wa vɔ. To ɖokuiwo kpɔ. Ye nu si ke mete wɔna tsã woa dzewɔwɔ ɖa be Mawu ƒe nukunu ƒe ŋusẽ ma ekasiwo le zãya me. Eye nu si ke na koe nye be aɖiɖase ato 93 04 38 38. Alléluia. Alors naɖiɖase ato 92 32 006. Yo zi ɖeka. Yo radio de l'évangile. Yo elabe nukunua menye ma va be nya yo. Ma wɔe na me sia me. Aƒetɔ la kasi mi. Aƒetɔ la yra mi. Aƒetɔ la wɔ dɔ nyuiwo le miaƒe agbe me zãya me. Oh. Fa. Yɔ natsɔ wo ɖaseɖiɖiawo tsɔ ɖo ɖa ne mia katã miakpɔ dzidzɔ. Agblɔ be Yehowa wɔ nu gãwo na mi. Wɔ nu gãwo na mi. Ena yɔ mi le 93 04 38 38.
92 32 00 06. Apeto la ekasia made. Apeto yodo made. La bebe nous sen la kakara fisafi. Eye wola mo penono mo trom. Atro alo etro ha wonono me vo. Le Yesu pen comme. Mais yo kata apeto kasi le sanya nous me gakpe mi yo. Et nous de kento me gakpe mi yo. Le 93 04 38 38. Alors 92 32 00 06. The miracle Akbenami. have been deposited in your life. Your miracle is there with you. Do what you can't do before you discover the miracle is there. What you have not been able to do, Musika mete wana chanwa. you've not been able to Tewawo. stand now. You've Wa not been meke able to tension walk le now. plibo ti apeme. Mete le na nou, mete kona boy na You've not dio, been able to raise afome your na hand. dio. Raise your hand now. Se maunya ya hokbe dodora ya di se kapo po Have yamela. been released. Tonu mo kata wo le ba petola e de to le le jora le tio. E de to le le da jora le tio. The Spirit of God is moving. The power of God is flowing. Stay here. It has happened. It has happened. Ele jo. It has happened. It Ela be mau be nu se The power of God is moving. e kaka le loi me jua kata me. Hallelujah. E kaka da fisiafi nu ma jokpo le jo. Amlima nu le jo. Kekevio amo le chikpo le me, le chitre le zon. Hallelujah. Ma ope nous se le mia dome. Ma ope nous se kakade loi me kata. Eye mien no te kwa nyape da sedidio. Mien no te kwa nyape da sedidio. La be bibla be na mie doji. To nyape nou me pe da sedidio hame. Hallelujah. Ma ope nous se atotoji. Ma ope nous se le mia dome. Check up. The miracle is there. Yo. Nena chow da sedidio chodo da. As you discover, shout and come out. Shout and come out. Shout and come out. There is joy in the camp. Jijo e la pome. This is a global joy. Jijo e la fisiafi. In your location, it's happening. Nukuno e le jo. Amo le dasi le ekpo onchi. Discover, shout. O dasi le beki onchi. Chikpo le kekevio me. Shout. Nkuno o le kponu. God's power. Ma ope nou se God's power. All over the camp. e kaka Power of da God fisiafi. is moving. Ele de zole nya dome. As you discover it, come out. Power of God is moving. Power of God is moving. Ma ope nou se a. Ele wodo. Yes, please come to my left hand side now. Our counselors are there waiting for you. As you just discover what God has done, come out. Ne wa mede ne kpo nu ke ma wo na o le fiesia. Ne kpo asi ke ma o ka o le saya mela. Na ne kemeli na o choube na yo nomba yo mie yo fifia. Eye na mia katanya kpo jijo. Stay moving. La be mo pe nou se e kwato le don le mia dome. It is your turn. It is your turn. It is your turn. Yes. Nou kunu ba siele di ne onto nkuli na kpote pe a me le fao To help them. me le bobo krao Amlima nu le jo eye ba ko se be menye Nigeria do ko le jo le o ele jo le Togo jo hame Come. ni le kpomo na nya pe yoyo ya sogbo le saya me ele be nya pe mawa no kunu pe mawe Come and join. Sing. amele kekevi moteva o koko kekevi ara yame eye ye toto zozo Come and join. ma open nu sei ma God is doing something here. Sing. Yes. Can you see the wheelchair? Can you see the crutches? Come and sing. The power of God is here.
Jehovah Jireh has done me well. Come on, join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi has done me well. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Jireh has done me well.